twina thirikari nene na thirikari ne out of budget yayo ebesha nyingi muno ithiaga kaunti hebesha nyingi muno hebesha nyingi ithia education na kundu kuingi muno uguo gitara ati gutiri ringi development jekeri wabenye county ne hebesha CDF ne hebesha financial year Yes. Ministry ya Education prisons kundu kuria kungi uguo ni kuheagitwo besha ugitara ati gutiri undu mwike ugicoka ugitara ati gutiri undu mwike umenye kwina maingi muno ingi kugwetera ha up to 10 marathie na mbere gukorwo magithi na mbere thirikari ni ICT hub kuria Ruiru housing na maundu ta magogo kwina maundu maingi muno makoretwo magithi na mbere no igwire president ni athire na guku kundu gwitagwo western na arokiria kiganda na aramahe waiver ya mathire mao mau no maundu marathie na mbere thiini wa bururi-ini uyu no ngoda gukwira atiriri otoria ndari hana ngikwira korwo ni uigua uria ngwiraga ni ungire handu we umwe wa andu aria mehitire ikamaria ni ndari haha na ngikwira county ni iraia besha nyingi muno bururi-ini uyu gutiri gitumi gia gukorwo ati twina governor ucaguritwo kwa ihinda ria mwaka umwe na nuthu na ni aragura nyumba ikinyite 3-4 Dubai na besha iriko arutite besha icio ku ati makorofa guku Nairobi marakura tari makuno mugakoma utuko ruciini mugagika mugakora gikorofa ni kiambatirio ni mundu fulani na ni gavana besha ire iraio bururi-ini uyu especially na ni county government na nikio ndakwiraga ni korwo no njurio bururi-ini uyu county government no inino ithire biu itire bata twathondekire mikora 47 wira wao no gutuiyaga pesa tu no hanyita riu ri no ukore nginya president ni arageria muno uria wothe hota no ukore na ku macinani ga project tukaronekaga kinia mutwe no mundu gwitwo president gutire ka project ga government gikwira 10 years kuma hindiria county government cia thondekirwo 10 years down the line kuma 2013 niguo county government ciokire nginya 2022 audition good 10 good years nginya 2022 ndagurite south digitara single oguo project imwe oguo ya county government no guonie maundu mekitwo ni CDF each primary school ni jake secondary school na milioni 100 icio iheanagwo constituency na county ni raheo 15 billion ikarogota igoti ria 15 billion na ndungiona project tareke ngwe